آنهایی که آمار می‌نویسند و برای آنهایی که تاریخ می‌نویسند. امروز 9 اکتبر سال 2025 منتخب تاجیکستان اوید به فوتبال برای اولین مراتب تحت سرمربیگی متخصص سربی گوران استوانویچ اولین بازی خود را با منتخب مالدیو برگزار می‌کند. این بازی در شهر حصار برگزار می‌شود و ساعت 18 وقت آغاز این بازی معین شده است. این زمان بازیگران هر دو منتخب به میدان برآمدند تا به میدان شناس شوند. برنامه فوتبال تاجیک باشد. روند برگزاری این بازی را برای شما نشان خواهد داد. سهراب حمیدوف سابق بازیگر منتخب تاجیکستان آن نفره که البته فضای منتخب و فضای میدان را خوب میداند. چرا انتظار شدن ممکن است سهراب جان؟ امروز تنها ما غلبه رو انتظاریم، دیگر یگان نتیجه دیگر رو راست گپ در فکرش هم نیستیم. سال 1998 در بازی های در تایلند بازی کرده بودیم، ما دسته مالدیو رو با حساب 3-0 غلبه کردیم. بعد بازی وقتی که با اتاق لباسی از کنید در آمدیم، هم از یک شتگی بودند. مربی میگه ای بچه شما 3-0 غلبه کردین، خرسندی نکنید. گفتیم ما کم توپ زدیم به اونها. برای همین امروز تنها از بچه ها غلبه رو انتظاریم. حسابی 3-4 پیشگویی ما. بسیار خوب. سهراب جان، امروز نبودن چند بازیگر کلیدی به روند بازی ما تاثیر خواهد گذاشت یا نه؟ یا مالدیو همون دسته هست که ما با دلخواه هیئت باید غلبه کنیم؟ در چمپیونات ما بازیگرانی هستند که آنها رو میتونند عوض کنند و در بازی امروزه نقض بازی کنند. بسیار خوب. فضای ورزشگاه و میدان خانگی البته میتواند تاثیر رساند. البته فضای خانگی چند روز پیش قبل مربی تیم ملی ما هم عوض شد. راست گپ در کلوب ها هم در تیم ملی ها هم وقتی که مربی عوض می شود دسته با یک روحیه نو، انگیزه تازه، تمامی بازیگران میخوان که با مربی نو بازی خود را نشان دهند. برای همین امروز انتظاری بازی خوب است. از متخصص نو چرا انتظار شدن ممکن؟ کدام نمود فوتبال را شما انتظار هستید؟ در حقیقت فدراسیون فوتبال تاجیکستان یک اقدام خوب پیش کرد که ماس همین متخصص اروپایی را دعوت نمود. ما نمیخوایم که به عزت نفسی مربی خود رسیم، ولی در حقیقت فوتبال اروپا خیلی پیشرفته است و ما باوری داریم که نتیجه خوب را به دست میارد تیم ملی جمهوری تاجیکستان. ببینید که اسلوب فوتبال اروپایی با اسلوب فوتبال ما که اصولا آسیایی است چگونه نزدیک شده میتواند، نزدیک بوده میتواند؟ آن مربیانی که امروزها در فوتبال تاجیک کار میکنند آنها هم یک اصول اروپایی دارند. چون ما میراثبری همان دوران شوروی هستیم و ماس همان فوتبالی در جمهوری‌های سابق شوروی ما هم نزدیک به فوتبال اروپا بازی میکنیم. نظر به آن تیم‌هایی که مثلا بگیم که مالدیو و هندوستان و پاکستان و دیگرها، فوتبال آسیای مرکزی و فوتبال آن جمهوری‌های پس شوروی نزدیک به فوتبال اروپایی است. بله. خب ببینید که مهلت خیلی کوتاه داشت این سرمربی، اما به هر صورت با وقتی ما دسته مالدیو البته به عزت نفس آنها نیز میرسیم چندان دسته پرقوت نیست و امروز چی را انتظار شدن ممکن است از این بازی؟ یک چیز را من به شما فاش میکنم که تمرین یک روز قبلی را تیم مالدیو در میدان ورزشگاه ما گذرانده بود، ورزشگاه کلوب مرکزی ورزش ارتش، و ما در حقیقت دیدیم نه آنقدر تیم قوی است و باوری داریم که تیم ما با آسانی آن امتیازی که لازم است با ما به دست می‌آورد. البته متخصصی نوی که امروز دسته منتخب تاجیکستان سرمربی میکند، باوری کامل داریم که این مربی یعنی در کار خود گویم یک متخصص با تجربه است و این مدت کوتاهی که یعنی خیلی که شما قید کردین دسته رو به فکر من در حالت خوب یعنی آماده کرده است و بازی که امروز برگزار میگردد
нишон медиҳад ки то чӣ дараҷа бачаҳои мо барои мутобиқ шудан яъне бо мураббӣ бо тамринҳои онҳо яъне омодаанд имрӯз. бубинед ки дар набудани чанде аз бозингарони калидӣ ҳамакнун як ба қавле ки шанси дигар ҳаст ба бачаҳои дигаре ки ҳамакнун метавонанд ба майдон бароянд худро ба қавле нишон бидиҳанд, дуруст? албатта бозингарони нав низ даъват гардиданд ҷавонон ва барои онҳо гӯем як шонс аст ки худро дар майдон баромадан нишон диҳанд. ва ин бозие ки имрӯз дар варзишгоҳи марказии шаҳри ҳисор баргузор мегардад, бозӣ дар соли 2025 бозии охирони дастаи мунтахаби кишвар мебошад ва боварӣ дорем ки як бозии хуб барпо мегардад ва дастаи мо ғалаба ба даст меравад, барое ки бозии муҳим мебошад. фикр мекунам ҳайати мунтахаби мо қодир аст ки дар кадом соату дар кадом фасли набошад, дар кадом ҳолате ки набошад, ба дастаҳои мисли ки Малдив аст ғолиб ояд. Дигар чизо интизор нестем дастаи мунтахаб. аз мутахассис кадом намуди футболро кадом намуди бозиро интизор ҳастед? барои ман муҳим натиҷа аст. бозии хуб, бозии бад не, асос натиҷа аст. 3 хол ва ҳисоби калон. асос ҳамин аст. бубинед ки хеле муҳлати кӯтоҳ дошт ин сармураббӣ. фикр мекунам дар ҳамун дусе тамрин ки гузаронд вай тавонист бо бозингарон бо бачаҳо каме шиносоӣ кунад ва фикр мекунам дар бозии оянда боз як бозии хубтарро мебинем. чӣ навигариро шумо аз ӯ интизор ҳастед? дар сохтусози даста, дар бозии даста, дар чӣ? вақт нишон медиҳад. ман фикр дорам ки барои ӯ на он қадар фурсати зиёд дошт, барое ки дастаро боям ки 3 рӯз пеш қабул кард ва тамом ҳар мураббӣ ки кадом мураббӣ ки набошад принсипҳои худро дорад ва ин мураббӣ аз Аврупо аст ва ман фикр дорам ки футболи Аврупоро мо чун медонем ки хеле пурқувват аст ва пеш рафтааст ва мо мехоҳем ки бинем ки ҳамон футболи яъне тактикае ки дар он ҷо интихоб мекунанд, ҳамон бисёртар ман фикр дорам ки ба тактикаи бозӣ таваҷҷӯҳ мекунанд. хуш, акнун набудани чанде аз бозингарон фикр намекунам ки чандон ба бозии мо таъсир расонад? бале, вақте ки ба дастаи мунтахаби Тоҷикистон даъват мекунанд, ин маъноеро дорад ки яъне беҳтаринҳо дар дастаи мунтахаб бозӣ мекунанд ва ман фикр дорам ки он нафароне ки дар майдон имрӯз ширкат варзида наметавонанд, ба ҷои онҳо мураббиё яъне ҷойивазкун доранд ва ҷои онҳоро ман фикр дорам ки имрӯз пур мекунанд. гарчанде ки ман фикр дорам ки Алишер Ҷалилов ва Парвизҷон Умарбоев ки ширкат намеварзад, шояд маълум шавад, лекин бачаҳое ки имрӯз ман фикр дорам ба майдон мебароянд ва он нафароне ки ба дастаи мунтахаб даъват кардагиянд, аз ӯҳдаи кор бояд бароянд. хуб бибинед ки яке аз ҳамин андаке ташвишовартар хати дарвозаи мо буд. мо медонем ки дар набудани Рустам Ятимов, хуб Муриддин Ҳасанов чӣ иштибоҳое кард. ба ҳар сурат имрӯз киро дидан мумкин аст ва чӣ интизор шудан мумкин аст аз ин? имрӯз Рустам Ятимов ба маълумоти мо медонем ки лат бардоштааст ва духтурҳо ба онҳо иҷозати барои майдон баромад надоданд ва Муриддин Ҳасанов ва Баклов низ қарор дорад. ман фикр дорам ки имрӯз ба майдон Баклов мебарояд, барои ин ки дар чемпионати Озарбойҷон дар растаи ҳайати асосӣ бозӣ карда истодааст ва хеле бозӣ хуб нишон дода истодааст. дар бозии охирон ҳатто як зарбаи 11 метроро баргардонд ва ман фикр дорам ки дар як рӯҳи баланд қарор дорад ва имрӯз як бозии хуб нишон медиҳад. тоҷикистон дар ҳоле ба ин бозӣ меомад ки мунтахаби Филиппин Тимури Шарқиро бо ҳисоби бузурги 4-1 шикаст дода садрнишини гурӯҳ гашта буд. акнун чунончи коршиносони мо гуфтанд, мебояд ба дарвозаи ин ҳарифи на чандон қудратманд чанд гол зада шумораи тӯбҳоро зиёд кард. зеро ояндаи наздик ин ҷузъиёт барои касби зинаи аввал дар гурӯҳ метавонад нақши вежа бозад. чунончи интизор мерафт мунтахаби Тоҷикистон ба ҳайси авлавиятдошта ё худ фаворити ин бозӣ ба майдон омад ва аз дақиқаҳои аввали бозӣ таҳоҷумро сари дарвозаи Малдив оғоз кард. воқеан голи мунтахаби Тоҷикистону мухлисон дер интизор нашуданд.
рустам соиров аз тарафи чапи майдон рост ба дохили ҷаримагоҳи ҳариф партофт кард ва шаҳром самиев онро ба гол табдил дод. ҳарчанд голи дуюми мунтахаби мо ба дақиқаҳои сиюми бозӣ рост омад, аммо ба назар чунин мерасид, ки голзанӣ то охири ин бозӣ ба як одати маъмулии бозингарони мунтахаби тоҷикистон табдил меёбад. аммо то охири қисми якум интизориҳои мухлисон ба боди фано рафт. ҳолатҳои голзанӣ буд, аммо гол набуд ва ҳам худи бозӣ чандон нуру ранги футболӣ надошт. қисми дуюм умедвор мекард, ки мунтахаби тоҷикистон голҳои даркории худро мезанад ва ба оромӣ ин бозиро ба нафъи худ ҳал мекунад. аммо дар ин қисм бозии молдивиҳо каме ранги дигар гирифт. агарчи онҳо ҳуҷумҳои пайваста намекарданд, аммо намегузоштанд, ки мунтахаби мо мисли қисми якум худро озоду роҳат дар дохили ҷаримагоҳи онҳо эҳсос кунад. бозии мунтахаби тоҷикистон бошад ҳамоно якранг ва бидуни ҳадаф ва бо пасҳои кӯтоҳи байни бозингарон дар қариби ҷаримагоҳи ҳариф идома мекард. шояд сустии ҳариф буд ё чизи дигар, ки бо як нигоҳ ба ҷойгиршавии бозингарони мунтахаби мо пай бурдан мушкил буд, ки кӣ дар кадом мавқеъ бозӣ мекунад. хеле дер буд, ки Горан Стеванович даст ба тағйирот зад. бо одами чанде аз бозингарони калидӣ, чанд бозингари ҷавон ба гунаи мисол Азизбек Далиев ва Салоҳиддин Эргашев имкони ба майдон омаданро пайдо карданд, аммо на зиёда аз ин, зеро аллакай ҳамагӣ чанд дақиқаи дигар то анҷоми бозӣ монда буду бас. то ин бошад, Далер Имомназаров ва Нуриддин Ҳамроқулов Рустам Соиров ва Шаҳром Самиевро иваз карда буданд ва дар умум чизе тағйир наёфт, агарчи Ҳамроқулов як ҳолати хуби голзанӣ дошт. дар поёни бозӣ бошад, молдавиҳо имкони хуби голзанӣ доштанд ва ба бахти мо тӯб ба болочӯби дарвозаи Баклов, ки қариб ду қисми бозӣ бекор буд, бархӯрд. ин бозӣ бо ҳамон ду голи зада дар қисми якум ба анҷом расид. акнун чанд ҳарф дар бораи бозии мунтахаб дар умум. албатта Стеванович ҳанӯз фурсати комили омода кардани дастаро надошт ва то рӯзи 14 октябр низ надорад. барои ӯ вақт лозим аст, то философия ва услуби бозии худро ворид кунад. аммо суоли матраҳ ин аст, ки ӯ ба кӣ ин фалсафаро хоҳад омӯхт? ба онҳое, ки ба дарвозаи 7 метра аз ним метр гол зада наметавонанд? ба онҳое, ки малдиви мавқеи 156 доштаро дар радабандии фифа ба зур ҳамагӣ ду гол мезананд? вале дуруст аст, ки чанде аз бозингарони калидии мунтахаби мо бо иллатҳои мухталиф дар ин бозӣ ширкат накарданд. аммо агар даст болои сина монда бигӯем, онҳо ҳам аз будаҳош дар майдон тафовути осмонӣ надоранд. агар ин бурдро ба он мусовие, ки бо Эрон дар бозиҳои кафа доштем, қиёс кунем, бидуни шак он бозӣ ду сару гардан аз ин болотар буд. ахиран бо Малдив дар хонаи худ ва дар ҳузури мухлисони худ мебояд бо ҳайати захиравӣ бозӣ карду на камтар аз 10 гол зад. бархе аз коршиносон мегӯянд, ки ҳарифонро набояд нодида гирифт, зеро имрӯз ҳама бозӣ карданро омӯхтаанд. пас суоли матраҳи дигар ин аст, ки дигарон пеш мераванду мо қафо? хулас дишаб як бозии бидуни фалсафаро дидем, ки оқибаташ ба хайр бошад. ягона чизе, ки боиси хурсандист, ин ҳисоби бозист, ки ба нафъи мост. акнун рӯзи 14 октябр мунтахаби мо дар сафар боз ҳам бо мунтахаби Малдив бозӣ мекунад. бозие, ки мо дар ҳисор кардем, суолҳои зиёдеро ба миён овард, аз тактика то стратегия, аз нақшаи бозӣ то иҷроиши он ва ҳоказо ва ҳоказо. албатта умед мекунем, ки Стеванович аз бозии шогирдони худ хулосаҳои даркорӣ мебарорад ва бозии дар сафар ақаллан ранги дигар мегирад. аз беҳтаринҳо ҳам буданд ва садои штакидовар аз фарҷоми ин рақобат дарак медиҳад бо ҳисоби 2-0 дастаи якачини мо бо голҳои Шаҳром Самиев ва Шервони Абачев ғалаба ба даст оварданд ва тими мо бо 7 имтиёз ҳамроҳ бо Филиппин ҳоло
барои ишғоли зинаи аввал муборизаро идома дода истоданд. Я доволен этим игром, потому что мы 3 дня назад практически собрались, и есть был моменты, когда эта команда использовала это, что мы работали на тренировке. Да, согласен, что это, что забили 2, это мало, но это, что 30 раз атаковали, это показывает, какое наше определение на игре было.